Kan ka, Manong Roger. Manong Roger. Kan ka, Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adal. Ken ka, Manong Roger. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Dramatips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan ni pagayam nga Arnold tila Union. Kastoy man tilinaon ti surat na. Ken ka, Manong Roger. Adda anak met iti parikot. Ket sapay la kuma, ta iti pan na kay drama na makaibati akmet iti sangkabasik nga adal kan ulidan karag iti padak adumdumngeg. Sapay la kuma, ta maipaayandak iti solusyon iti daytoy aparikot ko. Ilingid daklatan tinagan nga Arnold. Kastoy man tinangrugyan ti amin. Daddy, maladaw ako ni Jeskol. Asidegtan iha. Makamakam mo ti panag-flag ceremony yo. Ha, Daddy? Kalaat nga dabi malasiw. Ha? Madong parang... Hello, Arnold Iho. Apay nga mawag ka? Umay kayo dito ospital, mama. Apay, sino tinospital? Nakapadong para kitubing. Ket agner-nervyos ni Gracia nga anak ko. Umayo alaen tayawid yo. Siya kun ti mangura iti kapamilya tinapadong para. Sige Iho, umayak itamot laeng. Ang sa dinong ospital, tinangitarayan nyo kan kuana. Ay, ti amok at napakarwan itayan tinadisgrasyam nga ubing. Timbag tanay preno kadagos ti lugar, mama. Intawag ko adagos iti asawam tinapasamak. Ket anya ti kunana. Uray iso kat kasta unay matinervyos na itay naamuan na. Iso nga awagam to, kat ibagam asaan anapakarwan tinadisgrasyam. Well, mama. Aun kayam, sa dino tayo ni Gracia. Kadamo dito itay. Napan naman ang kinita di pada ng obing ala disgrasyak, mama. Nala, maramdaman to nga rodan nga gawid kami. Mayat mo't numapan nakasarsarita, ta bareng naparpartak ama pukaw ti trauma na. Agyaman tayo ti Diyos, Daddy. Tasana napakarwan tinadungpar mo. Kung naklakit din namatay, di naawanan po. Wal gayam. Anya timbaga na anagan na. Jonas, Daddy. Kat adagaya medyo Hong Kong tinanang na. Iso ati lola na ti mga aywan kan kuana kano. Sapay la kuma, tanay pakaamon nag iti pulis iti lola na tinapasamak. Tay may damat nag-imbestigari tayan. Di urayin yung nga ti lola na nga may dito ospital, Daddy. Wan, iso nga umuna kay tulatan ka ni lola nga agawid iti balay. Hello, honey. Well, adak pa lang dito ospital. Di kagdanag. Ta saan na napakaruan tinapadong parak. Kataob ni Gracia nga anak ta. Lalaki. Jonas tinagan na. Adayo ti ayon ti inana ta adda kanu ija Hong Kong. Ti lola na ti mangay aywan ken kuana. Wen, honey. Awan pagdanagam. Dako na ti doktor, ma-discharge itamat lang nga aldaw ni Jonas. Siyempre siyak ti mangsagot amin agastos na. Tinapatag, sa anak kapatay. Well, nakasarita kong ti lola na. Di kagdanag. Nangrunak at agbayag ka pa dita abroad. Agyamanak ta nakaawid akmat langan iti balay, mama. Dakkel nga aberya ti panakapadong parko iti ubing itay. Ala Iho, aginadakan. Agrelax kan, tadda kamutan dito'y balay. Wan, mama.
Mabitlaang ta agpaysagana kiti katulong iti mabalin mo pagpalamiis. Sige, mama. Oh. Kasla masir-sir matakpala ang ti ubing na panong parak. Agkataem da iti anak ko. Oh. Jak manan maliklikan alagipan. Tinapalabas mi ka ni Lorena ang nakarelasyon ko. Kunak idino iso ti may kasar ko. Ngamnimat Cassandra ti nakatuluyak. Kasta unay ti sangit idi ni Lorena. Ili maamuan na ani Cassandra ti ikasar ko. Nagsangsangit idi, gabot na masikugan. Kat siyak ti ama ti sikog na. Adun atawan tinapalabas. Daddy, uray katawan mo't klase kita. Kastamot nga awan sarrak mo ito pisina yo. Anya nga tanin tapasyaran ni Jonas ija balayta. Anya? Kunayo idi, nga intulod yo ida kin ni Lola na ija balayda, idi na discharge ito ospital. Wan. So nga amok tayan ti pagtaanan da. Intayo man, Daddy. Kaya't ko ako mustaan tigayam ko. Sige. Mapantaan isot ko nang. Anya? Mapan kayo, ijay balay da Jonas? Well, mama. Kaya't kano ako mustaan ti anak ko ni Jonas. Tika dila ang lola na, tika duana. Well, taada kano iti Hong Kong ti inana. Kat ti amana. Sak man mo. Kasla awan samot amana. Apay, disgrasyada nga tati inana. Dahil tati santay nga mo, mama. Amangan mo't no natayon ti ama ni Jonas. Kaasimot ni Jonas, nukas pangarigan, tanaulilan iti ama. Umayak ko maijay balayo, Jonas. Ngam, nakita da kamot kin ni Daddy dito'y tersena. Ada ngamin pinagatang ni Lola. Kumusta kan? Babantya si ti Diyos. May pagnakmot lang ti akin kanawa na saka. Imbagtasan na naplo. Kahit dagiti garumyad mo, iho. Na maganda ka din? Wen, sir. Dito ko namlatan kin ni Daddy. Kasta ngagpaiso, tito latan ti awag mo kanyak, iho. Wen gayam, at da regalo mikin ka. Iso ko mati umay mi sarong karkan ka jibalayo. Ngam, gapot na nakita da ka dito'y sangot ti Tersina. Dito'y latan ti pangtadan mi. Anya nga tano, umay kamot pumasyari di balay, Jonas. Anya? Saan? Mabayinak. Kan, amangan no birukan nak ni Lolak. Di umay da kay pakada ka ni Lolam. Nasaysayat no umay ka pumasyari di balay. Tapno makapag-am mo kayo iti usto ka ni Gracia nga anak ko. Ah, ni Lolak. So, pa'y kitchen di umay dito Tersina. Matagtikan siguro na mga oray iti pinagatang na kanya. Iso nga umay nakundanunan dito eh. O pag-isaw, ipakadakan ka ni Lolam. Tapno makapasyar ka mo di balay. Arnold, iho, mayat mo tinistorya da Jonas kun Gracia abalasang mo. Kasla na bayagan nga agamam mo da. Kitaam, napasig day titunggal maysa. Wani nga rod, mama. Itay nga rod kinasarsaritak ni Jonas kat nadlaw ko, nasingpet ken natudyo nga ubing. Well, mama. Nadamagyo ka di itay no asino ti amana? Wen, ngam kunana di na kano nakitkita ken amam mo ti amana. Taapay. Ti istorya kano ni nanang na, kat natayon ti amana. Kaasimat ti ubing. Anya ka di tinagan tinanang na. Ay, daytan tijak na damag iho. Kaya't ko ama-amuan, no niya tinagan ti inana. Damagam tun akan kwa na.
Agam ko na nabayag ka nun ni nanang na abroad. Saan nga tao pa yan nagbakbakasyon? Aging ngay dinapan? Diyak lang mo, namagam tulatan akin ko ana. Inton agsango kayo. 5 lang titawon mo, idinagabrod ni nanang mo, Jonas. Kat sipod nagabrod. Saan pa yan nagbakasyon? Wan tito. Ne, nagibturen, ta di man lang agbakasyon. Sumangpot to kanulat ta, tito. Saan ka kadya mailiw ka ni nanang mo? Oray mailiwak, awan mabalin ko, tito. Di namat kaya ti agawid diti Pilipinas. Ang kanain kayo matlang video call. Man tito. Kanayon matabisi ni nanang iti trabaho na. Yala, agsingsingpot ka nga ron. Igaad mo ti agadal. Tapno maay-ayaw matkan ka ni nanang mo. Daddy, kunak no, duwata amang itulod ki ni Jonas iti balayda. Impalugan kulatan ka ni Lola. Ta may dagas na matiti balayda. Kuma, duwata anapan nang itulod. Yala, bayam. Tainton maminsan, datanto ti mapan mangitulod. No, maulit to pa, tiyo umay na dito balay. Amuyo, Daddy, nakalaglag ang tirik na kin ni Jonas. Sabsabali, numayari ka dagiti daddo maagagayam ko. Ura siya kaya, nalag-ang tiriknak ken kuana. Kasla kabsat mo ti pangibilbilangak ken kuana. Apay ngagpada kami ken ni Gracia. Analag-ang tirik nami ken ni Jonas. Wano, nga po nga ta amomi nga adayo ti ayan ti inana, ken awan amana. Isa nalag-ang tirik nami ken kuana. Kaslapay katin anda na isal salumi na riknak iti dadya nga ubi. Kasad, diyak maawatan ti riknak. Anya nga titipon no akinatao na. Tapay nga dadyak maawatan a riknak kaya Arnold, iho, idibay ni Jonas dito'y balay. Nadlaw ko, ti panang mat-mat mo kenkwana. Ha? O, mama. Naidumdum mga minti kinasingpot na diyang ubing. Dayjay ka dilang tinadlaw mo kenkwana? Apay. Anda ka di sa bali ang nadlaw yung kenkwana? Hindi may dito balay? Nakitak nga roda kasla, agpadpada kayo pa iti panagis-isem. Anya? Amom, iho, magustuak dayjay nga ubing. Nagdayaw, nagsingpot, kansa nakas ka dagiti daduma nga alikuteg. Wan mama, talaga, kat. Wan mama, talaga nasingpot ni Jonas. Iho, no matmapan ka iti mall, igatangam tuman iti uray talo aparis nga ruwatan na. Katni, daan dayjay suot na idimbay ditoy. Wan mama, bayan nyo, taipilyak to itinapintas nga rawatan na. Tairigalo tayo to kenkwana intun umay manan dito balay. Apag isukin ni Jonas na ito t-shirt, Daddy. Isok ti gatangin nyo. O sige iha, nayunan tapay. Dati nga ta pantalon. Mayat nga ta kenkwana da ito. May mayat dayta ang kulay, Daddy. Kasla, dakkel kan kwa na dayta. Dati nga rod basbasit. O, Wan, mayat dayta, Daddy. Apag iso siguro kan kwa na dayta. o sige, halaan ta nga ron. Ay na, maragsakan lagit din ni Jonas. Apaman ang maawat na dagito regalo ta kan kwa na, Daddy. Lakit di iha. Di cellphone niyo, Daddy. Agriring. Sungbatan niyo. Ang mga nun ni Mami dito umawawag. Saan ba't nga iso? Sino nga rin umawawag, Daddy? Diyan ka mo, saan mo't ang naka-phone book?
Sungbatan yun Hello? Nakayumot gayam na nalun siya. Sino dahi ta ananalon siya, Daddy? Ti lola ni Jonas iha. Ada kami dito yung mall, iti anak ko, nana. Apay ka de? Anya? Imbitaran na kami ka ni Gracia? Ita niya apasken. Ha? Birthday ni Jonas? Kaano na na? Inton bigat. O sige nana. Umay kami to ka ni Gracia nga anak ko. Wen, sigurado nga umay kami. Sige. Bye, nana. Anya, ang birthday ni Jonas, inton bigat, iho. Wen pa. Dahil tinyawag ni nanalun siya alola ni Jonas. Inimbitaran na kami ti anak ko. Pag-iso. Pag-iso nagiti ginatang yung arwatan ni Jonas. Isuntun tibalkutin yung regalo ken ko ana. Wen mama. No kayat yo sumurot kayo met. Sorry iho. Saan ko masango? Ada papanan mi ka nagiti amiga. Da kay tulatan, timapan. Saan lang at ikinatang may arwatan ni Jonas ti itad minto iti anak ko arigalo ken kuana. Itlak to pa iti kwarta. Ilasin kong tulatan ti itad ko a kwarta ken kuana. Ikak iti 5,000 pesos. Natinagmatan ti wallet ko. Pidutan. Mura ti iwal wallet ko aladawan ni Lorena. Naramaraman ang regret. Idulin ko madala ito. Diyak kaya't nga da sa balya makakita. Magyamanak na nakaumay kayo iti birthday, Gracia. Tito Arnold. Ay na, nakaragrag sakak. Tori, pobre kami. Pinatganyo ti awis ka na kayo ni Lola. Da kami tagyaman kan ka. Kada kayo, Jonas. Tainawis da kami. Tangay, da kami ni ti anak ko abisita yo tinabati. Itad mi matan ti regalo mi kan ka, Jonas iho. Anya? At pa'y regalo ya sa bali, Tito? Gracia? Siyempre, dahito man ni. Anya na tinakasupot? Lukatam tapno makitam tilinaon ti regalo mi kan ka. Wan, lokatap. Nagpipinta sa bado, kan adapay pantalon. Ina, thank you, Tito Arnold. Gracia. Saan lang na ito maawat mo? Mabit lang tairwar ko iti wallet ko. Ada naragrag iti wallet yung Tito. Siya kung timang pidot. Tito, nimot nanang ko tiyakin ladawan na tinaragrag iti wallet yo. Anya? Iso tinanang mo? Ni Lorena? Uwan, Tito. Ladawan ni nanang ko Lorena da ito'y. Apay ngay walwalit yun ladawan na. Ha? Agam amo kayo ka di ka ni nanang ko, Tito. Manong Roger, kaslak lang nabuyatan itinalamiis adanom. Idi ibaga ni Jonas at ti inana kat ni Lorena asigod akaayan ayat ko. Gapoy ti daytoy, kiniddaw ko ti cellphone number ni Lorena kat inawagak. Dita anaamuak ani Jonas kat iso ti bunga ti ayan ayat mi idi. No pay kasta, saan ko ngayon bagbaga ka ni Jonas, ta iso ti kiddaw ni Lorena. Kastamot ajak impalgak kada mamakan ti anak ko agraman iti asawak, tadyak kayat nga datumaod asaan mi apagkikinaawatan. Nga maburibura naklata, Manong Roger, takayat ko ayam ammo ti bagik ka ni Jonas, asyak ti amana.
ngem agari papaak, taam kag timadi nga epekto na. Anya ti aramideg, pangaasim, tabalakadan nak. Ti pagayam mo, Arnold ti La Union. Saan nga agnanayon ang mailimod mo ti amin? Nang runa, ket nakita amis mo jay ubing tiladawan ti inana ang naragreg iti pitakam. Iso as itutured ko mga ipudno mo ti amin, tapno mapalaganan ti riknam. Mabalin nga danto negative nga effect na, ngam sangwam ti kinapudno. Ken aklunam ti agbalin a resultana, ken buyugam itinasneban akararag. Taamok, amiris mo ti kinarukop mo. Ta pinanawam ti sigod akayan ayat mo, lupay ammom amasikugayam. Anak mo ni Jonas, iso dakkel ti pagrebengam ken kuana, dara ken lasag mo rita. Iso nga ulitak pagayam Arnold, ipudnom iti pamilyana ken iti pamilyam ti may papani ti dayta. Ikararag mo, ang maawatan da ka ken maaklon da tinagbiddutam ket pakawanan da ka. Ta saan mo metla ang maitarayan ti sidir ti konsensya mitag nanayon no ilimlimod mo laktan. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Arnold ti La Union. Dito'y drama tayo, ken ka, Manong Roger. Agyaman kami itin kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayamin.